Turagarutse rero mu makuru yacu ya kabiri nk'ibisanzwe tugiye kubabwira amakuru mashyashya agezweho. Ni breaking news z'amakuru yihuta cyane, nta kindi usabwa usibye gukurikirana dutangiye ndetse tunasoje. Nitwa Pacific, turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Birumvikana ko rero tugarutse mu makuru yacu ya kabiri yo ku gicamunsi. Hanyuma rero amakuru anzanye ngiye kubabwira zimwe muri operation zikomeye cyane ndetse n'umugambi twamaze ko tumenya w'ingabo z'u Burundi n'undi zaje kugaba ibitero bikomeye cyane by'umwariko hano muri Rugezi hamaze imisi yaberamo urugamba. Si ibitero gusa byo kwigarura uduce twirwaneho ibarizwamo, ahubwo nuko bari bafite gahunda ndetse na plan yo kuba bakivugana abaturage bo mu bwoko bw'amanyamurenge. Birababaje cyane kubona igisirikare twemera cy'igihugu cy'u Burundi tunubaha kifatanya n'intera hamwe, ubwo ndavuga FDLR, kugira ngo nyine bashyire mu bikorwa iyicwa ry'abaturage b'abasivili bo mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwariko babarizwa muri ya bice. So bikubiye mu makuru ngiye kugenda magezaho, nta kindi usabwa wowe usibye gukanda kuri subscribe. Andi makuru akomeye cyane ni ibitero byo kwigarurira Katogati ndetse n'aka gace ka Ruvungi. MV3 yagerageje nimugoroba kubyigarurira, ariko ubu tuvugana bikaba biri kuberamo intambara karundura. Bimeze bite rero byose ugiye kubyumva muri aya makuru n'ubundi namaze kuba nkutegurira. Hanyuma kare nabibabwiye mu makuru yatambutse ko umugabo wita Chiko Chitambwe ku munsi w'ejo yararekuwe, ariko tugiye kumugarukaho tubabwire inshingano shyashya yaba yashyizwemo na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nyakubahwa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru akomeye cyane tugiye kubabwira na amakuru ajyanye no muri Ituri. Bano barwanyi bo mu binyeshyamba za Kodeko bifatanyije na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurwanya bano barwanyi bo mu mutwe wa CRP cyangwa se uyu mutwe wa Thomas Lubanga ndetse n'uyu India Queen cyangwa se umwite Innocent Kaina, mu rusange barwanira hariya muri Ituri. Tugiye kubibabwira uko byifashe. Naho UPDF yongeye gucakirana na ADF naru mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi two muri Ituri, ahamaze imisi yabera ifu zigiye zitandukanye z'abasivile bishwe na bano bo mu mutwe wa ADF naru. Uyu mutwe wica nta mikino, ukica abaturage b'abasivile kandi ntacyo bahoye. Byose rero biri mu makuru tugiye kugenda turebera hamwe mu rusange. Hanyuma rero sinzi niba wamaze kuba uterekaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Niba turi hamwe andika muri comment umbwire turi kumwe, hanyuma ubundi bintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aya makuru ntabwo ndibuze kuyikorana, ni wowe nanjye turi hamwe, tugiye kugenda tubana neza cyane muri aya makuru kugira ngo tuyatangirane tunasozanye twungurana ibitekerezo bishyashya. Ndagira ngo aya makuru rero tuyatangirire muri Gahororo. Muri Gahororo ahangaha hakomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi n'ubundi batwirwaneho bakoze agashya bagatungura FARDC ku rwego rwo hejuru cyane. Ni ibitero bikomeye cyane byagabwe mu rukerera ku isasa 11 za mu gitondo guhera saa 8 n'igice za nijoro. Ubwo ndavuga mu ijoro ryakeye, n'ubundi ari ku itariki 20 kuko iyo bigeze saa 6 z'ijoro itariki zirahinduka. Ubwo urumva ari ku itariki 22 uyu munsi mu rukerera ku isasa 8 n'igice z'ijoro. Ibitero bikomeye cyane byagabwe ku barwanyi batwirwaneho bari hano muri kano gace ka Gahororo ndetse na kano gace ka Kirumbo. Ahangaha rero hakaba haturutse ibitero bikomeye cyane biva hano muri Gahororo bizamuka bisa n'ibyerekeza hano mu gace ka za Kirumbo, dore ko bino bice bigiye bihanyemo imbibi. Birakomeza kandi bigera ahantu bita Masango, biraza bigera ahantu bita kwa Nyirinkware. Niba ahantu bita kwa Nyirinkware muhazi simbizi, ubwo ngubwo niba uhazi ngiye namaze kuba mpamenya neza cyane gatanu kuri agenzi kako, uraza kumbwira umunsi muri comment. Ibitero kandi byari bije ari ibitero bigira ubwa kabiri, dore ko no ku munsi w'ejo hiriwemo ibitero bikomeye cyane bigabwa kuri bano barwanyi batwirwaneho. Amakuru duhabwa n'intasi zacu ziherereye muri ya bice cyangwa se abaturage batuye muri ya bice bavuga ko kandi ibi bitero byaje byibasira bano barwanyi batwirwaneho mu gihe byari bifite gahunda yo kurimbura buri umwe wese wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru avuga ko kandi abaturage bacyumva ibyizo ntwaro zakomeraga ndetse birimo n'intwaro za muzinga za ruturo, arizo twirwaneho yaje kwigarurira intwaro 17 zakoreshwaga n'abano barwanyi n'ubundi za musahada.
zirimo za machine gun ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, gusa nta gifaru cyangwa drone byakoreshejwe. Uyu munsi kandi mbere yuko saa 11 za mu gitondo zuzura, M23 yari yamaze kubihagera ifatanya na Twirwaneho guhashya ibyo bitero byari bigize gute, byari bibangamiye ndetse binashegeshe abaturage. Amakuru ari kutugera avuga ko ibyo bitero byabaye nk'ibirangira, ariko nubundi aba basirikare b'ingabo z'u Burundi ntibajya kure. Mu kanya gato saa 4:12 hubuyemo ibitero bikomeye cyane. Ubwo bibaye umuvandimwe wari uriyo kabisa asa nkubita akantu k'aka video arambwira ati bwana Pacifique Didor intambara iratangiye, ati ibintu bimeze nabi. Ubwo rero nanjye ndavuga ati nkamwe niyemeje kubakorera amakuru kandi nakora ibishoka ibyo ari byo byose kugira ngo mumenye uko biba byifashe mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari kubera intambara ikomeye cyane ihanganyikishije impande zombi hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta FARDC na coalition bafatanyije FDLR, Wazalendo, Maimai, abacashuro ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Andi makuru akomeye cyane yangezo ajyanye n'uru rugamba rwabaye kuri uyu munsi, avuga ko kandi bano barwanyi batwirwaneho ataraho gusa barwaniye, kuko ari n'ahandi bagiye barwanira ngiye kugenda nkubwira hamwe muho nagiye ngira gute nkutegurira. Amakuru ambwira yuko M23 mbere yuko ibintu ibageraho, Twirwaneho yari yagabwe ibindi bitero bikomeye cyane aho bita mu Mikenke, ahantu bita ku Kijombo ndetse nano ku Ndondo. Ahanga rero hagabwe ibitero bikomeye cyane, n'ubundi nabo barwanyi gahunda yari imwe, niyo kutagira n'umwe basiga, bose bagombaga kwicwa, haba umwana haba umukuru. Ibyo bintu biteye agahinda nyaboneka, biragoye cyane kubona ko ingabo z'u Burundi zakijandika muri ibyo bikorwa biteye isoni. Gusa n'abari kubikora barabikoreshwa si ku bwabo. Ariko rero reka mbabwire icyo namaze kumenya cyo nuko ibi bitero byari byanyabyo kandi byari byapanzwe binateguwe neza cyane. Uyu ni umugambi bamaranye igihe kirekire cyane, ngira ngo bagiye banabivuga. Hari amakuru ngenda nkurura, gusa na makuru ntaba nizeye neza 100% ku buryo kishobora kugenda kuzano ngo mbitangaze, ariko wenda ayo makuru nimara kuyakofirima neza cyane maze kumenya ko ibyo bintu ari byanyabyo, nzaza hano mbabwire ayo makuru. Gusa ndayabararikiye ninyatohoza neza nkamenya ko ari aya nyayo, ndaza kugaruka hano kuri mikoro za Ruhuka Empire TV mbabwire ayo makuru. Amakuru ari kungera aravuga ko M23 ubwo iheruka gutanga umusada kuri bano barwanyi batwirwaneho babarizwa hano mu Mikenke, aribwo hafashwe abazarendo 11 ndetse hafatwa n'ingabo z'u Burundi zigeze kuri 3. Abagore 3 kandi bafashwe ku ngufu na Wazalendo bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa muri zira axe. Nyaboneka ibyo bintu rero murumva ko ari ibintu biteye ubwoba cyane, si ibintu wavuga ko ari byiza habe na gatoya. Hanyuma reka twigarukire ku mirwano ikomeye cyane yabaye kandi muri zino nzira ziva Kaziba zerekeza hano muri Rurambo. Ahangaha haberemo imirwano ikomeye cyane, Rurambo Gahororo kwa Nyirintware, n'ubundi ahangaha haberemo ibitero, haberemo urugamba rukomeye cyane n'ubundi rwahanganyemo M23, FARDC, FDNB ndetse M23 ifatanyije na Twirwaneho. Babasha gusubiza ibitero inyuma kugeza amasaha nta masasa ari kuvuga, gusa mu Mikenke haracyumvikana amasasu makeya ari kugenda avugwa. Ayo namwe mu makuru rero namaze kuba mbakururira cyane namaze kubamenya neza 100% muri rusange. Andi makuru avuga ko kandi teritwari ya Mfizi ikomeje kuberamo urugamba rukomeye cyane, n'ubundi rukomeje guhuza abano barwanyi barwana ku ruhande rw'ingabo za leta FDNB ndetse FARDC na Wazalendo. Aho rero uyu munsi nanone umvikanye ibitero bikomeye cyane muri axe zigize iyi teritwari ya Mfizi, dore ko harimo n'ibice bimwe na bimwe by'imurenge. Ubwo urumva ni muri Mfizi kandi niho haherereyemo imurenge, urumvikana rero niho habereye urugamba rw'imbatura mugabo. Twigarukire gato muri Warungu babwira uko byifashe naho. Ubwo ni breaking news ziba zinzanye mu minota mike cyane, ngemba nkubita mbangura vuba mukamenya byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru ari kuvuga muri Warungu, tugaruke muri Kaziba. Iyi Kaziba ni kamwe mu gace gakomeye cyane M23 imaze iminsi yarigaruririye.
amakuru ari kongera avuga ko uyu munsi kandi M23 ishobora kuba yavuye muri Kaziba. Andi makuru akaza ambwira ko M23 ahubwo yarenze Kaziba. Hanyuma rero nyaboneka muze kumbabarira kubera ko mbivuze mu buryo gusa tuba dufite version ebyiri gusa. M23 irahari cyangwa ntihari, ubwo imwe muri zo irubahirizwa. Hanyuma njye amakuru ndi gukurura avuga ko ngo Wazalendo, ndi gukura ku rubuga rwa Wazalendo gusa, ndaje mbabwire nandi namaze kumenya. Wazalendo zikomeje kwitotomba zivuga ko zakubise M23 zikayikubitira hareba Inzega, bakayivana muri Kaziba bakayizamura hano hafi na za Nyangezi, hano hafi na za Bukavu. Bivuze ngo rero Wazalendo ngo ziyakoze akazi gakomeye cyane kajyanye n'ubundi no kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwaye hano muri kino gice n'ubundi cy'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Sud Kivu. Amakuru ari kongera aravuga ko Wazalendo nubwo zatangaje ibyo ngibyo, ahubwo habaye imirwano ikomeye cyane yaje kubahuza mu kanya gato gatambutse, ubwo nari ndimo mbireba neza cyane gatanu kagenzi kako bari barimo banyapudetinga amakuru akomeye avuga ko ubwo M23 yagize gutya ikora icyo bita reprise strategique, isubira inyuma gatoya mu nyumiza kugaruka itikuramo Wazalendo vuba. Ubu tuvugana Kaziba iri mu maboko ya M23. Akandi gace kari mu maboko ya M23 navuga ko kabaye Tombe, ariko n'undi gasanzwe kari Tombe, na gace kitwa Katogota. Aka gace kitwa Katogota rero na gace kamaze imisi kabera mu rugamba, abeshi mwagiye mwumva tubivuga cyane, ati urugamba rwabereye Katogota, urundi rwabereye Ruvungi, muragenda murabirambirwa muravatira ko si rugamba ni Katogota gutyo. Ariko uyu munsi noneho ndagira mbabwize ukuri yuko M23 bibaye nta gihindutse, iyi Katogota nta ntombara muzongera kumvamo. Bibaye nta gihindutse, Katogota nta ntambara mwakongera kumvamo. Ariko kubera ko urugamba ari urugamba kandi abari kuhangana bose bararasana, birashoboka ko ushobora kumva M23 bongeye bakayikura muri Katogota cyangwa se ikagumamo. Gusa amakuru mfite nizeye neza 100% avuga ko M23 yarenze Katogota, ahubwo urugamba ruri kubera ahitwa Ruvungi. Ahangaha n'ubundi ni kilometero bike cyane uvuye muri Katogota umanutse usa n'werekeza muri Plaine de Ruzizi, usa n'werekeza za Uvira. Ahangaha rero niho M23 iri kugira gute, iri guhanganira na ingabo z'u Burundi. Ahangaha ingabo z'u Burundi zigize imizeneti zirakomeye cyane, nyaboneka iki gisirikare nacyo nago cyoroshya habe na gatoya, kiba kiri kugenda kiberamo urugamba rukomeye cyane. Gusa icyo nababwira cyo nanabizeza nuko kuri ishuro noneho mama 23 nayo nta mikino ihagaze habe na mikeya ikiri gukora, ngira ngo abeshi muri mwe muranakizi, no guhangana nyine ni coalition kandi paka ku ntsinzi. Yes, rero ukuntu bihagaze kuri ubu ngubu amakuru nakomeje kugenda amenya nuko ahubwo ahitwa Sange abameriseneri bimennye. Abameriseneri ubwo nivuga abameriseneri mwumve neza cyane, bano bacashoro babanya Colombia. Abacashoro babanya Colombia bongeye kumena izindi ntwaro zikomeye cyane hano muri kano gace muri axe. Amakuru ari kongera avuga ko kandi abameriseneri bimennye bakazanana n'ingabo z'u Burundi hano muri Sange, bazamukiye muri Kiriba bagera ahitwa za Runingo, barazamuka bagera hano muri Sange. Bakigera muri Sange rero baguye muri ambush ikomeye cyane ya M23 imaze imisi itegura, abirangira n'ubundi barasanye, ariko ku mpande zombi sindamenya ngo hakomeretsa abanganuku cyangwa se harimo ababigendeyemo. So hagati aho rero nkomeze kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe icyo usabwa nta kindi ikintu kimwe gusa no kureba aho hasi yanditse subscribe ugakandaho. Amakuru kandi ndi gukurura muri Uvira avuga ko habayemo gusubiranamo kwa Wazalendo. Habayemo gusubiranamo kwa Wazalendo, birangira abageze kuri 4 basize ubuzima. Bitewe n'iki? Barasanye bazira ibyo baba bagize gute, bapiye bibye. Yego, amakuru ari kongera avuga ko ubarwanye mu masaha mu gitondo ari intambara Wazalendo yazindutse iba, ingabo z'u Burundi zagerageje gutabara. Harasuwemo umusirikare umwe w'igihugu cy'u Burundi, abandi Wazalendo ubwabo barica. Hanyuma rero sinibaza ko Arisongi zatsindite kandi iri kugira gute, ubwayo iri guhangana, ubwayo bari kurwana, bari gusubiranamo. Kuza kuvuga ngo rero ngo bazakoramo M23 mu bice byose yigaruriye,
ni urugamba nk'urundi, birashoboka ko bavana M23 muri Bukavu n'ahandi bagiye bigarurira, nk'uko M23 yagiye bavana muri ibyo bice, nabo birashoboka ko babahindukirana bakabakuramo, ariko biragoye mu gihe coalition ubwayo ikigira gute igihangana kandi bafatanyije urugamba. Kandi buri umwanzi wawe ahinduka inshuti yawe, uba ugomba kurwana, kubera ko nubundi arakwanga, wa mwanzi agushikiriye ntiyaguhereza, na wa wundi nawe agushikiriye nubundi nawe yaguhitana. Hanyuma rero abangaba bari guhangana kandi basangiye urugamba, sinzi ngo ibyabo biraza kuba bigenda gute, gusa bakoreshejwe akantu k'akanama ko kubunga, ubu tuvugana biyunze ariko nta rugamba bagiyemo. Ibi rero byabaye nyuma y'uko abameriseneri bikomye Wazalendo bavuga yuko babagambaniye muri hano muri Sange, ngo bigatuma abameriseneri bageze ku 8 bose baraswa, abandi bagafatwa rwa mikono. Ibyo rero byabaye mu minsi itambutse, ngira ngo murabizi twarabibabwiye neza cyane, si ngombwa kubigarukaho. Ubwo rero nyaboneka biragaragara yuko uru rugamba rukomeje kugenda rugira gute, rufata indi ntera. Amakuru avuga ko M23 iri ku gitutu gikomeye cyane cyo gufata Uvira, aya ngaya nayo ndayanyomoza, bitewe nuko M23 yamaze kubisinyana amasezerano na leta Kinshasa, kandi amasezerano basinye agomba kubahirizwa mu gihe cyari cyo cyose. Buri ruhande buri rugamba rusa n'ururenze n'ubundi ku mpande zombi, cyangwa se impande zombi bisa nkaho barenze ku masezerano. Ubwo buri ruhande rwose ruba rufite amakosa, gusa M23 yo yirinze kwataka mu gihe yoyo iri kwatakwa. Ubwo iri kwatakwa ariko ikirwanaho. Byo rero ngira ngo byo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero gufata Uvira byo bikure, ariko biranashoboka ko bayifata, ariko mu gihe bakiri gusinyana amasezerano biragoye kumva ko M23 yagize gute yafashe Uvira. Ariko mu gihe bakomeje kugabwaho ibitero, bashobora kugenda bahangana n'iyi coalition bikarangiza bayigize imbere, barangiza bakafata Uvira utyo. Gusa Uvira yo iracyagoranye bitewe nuko harimo n'abasirikare benshi, ikindi bari no mu masezerano, birumvikana ko Uvira biracyagoye. Reka twigarukire muri Katana mbabwire ahangaha naho ni muri kamwe mu gace ko muri Sud Kivu, aka gace ka Katana ko mu karere cyase ko muri territoire n'ubundi ya Kabare, yego ni ya Kabare hano muri za Karehe n'ubundi, ari kugenda rero umvikanamo urugamba rukomeye cyane, by'umwariko mu nzira iva Katana yerekeza Kavumu ku kibuga cy'indege. Yego hari kubera mu urugamba rukomeye cyane rwa Wazalendo ndetse n'abasirikare bari mu 23 bari guhangana na Wazalendo ndetse na zino ntera hamwe za FDLR. Ubwo rero nyaboneka ngira ngo muri kumva yuko M23 yacyafite akazi gakomeye cyane ko guhangana, nta byo gucika intege, nta byo guhagarika urugamba, bagomba guhangana paka batsinze. So ngira ngo rero biri kugenda byumvikana neza cyane. N'urugamba rero rwabayeho mu masaha mu gitondo n'ubundi kugeza aya masaha nta ntambara irimo, ariko amakuru ndi gukurura avuga ko ibitero byabayeho kuva mu masaha mu gitondo kugeza ku isaha ya 2:00 n'iminota nka 30 cyangwa se 40 gutyo, niko namaze kuba mpabwa amakuru, nicyo gihe nayaboneye. Hanyuma rero imirwano yabaye, ariko ku mande zombi nta wakomerekeye, nta n'uwasize ubuzima. Gusa Wazalendo nyinshi zabashije gucikira mu ishyamba rya parike ya Kausbiega. Ubwo ngubwo ni ishyamba ryegeranye na hariya muri Katana. Hanyuma rero ubwo birasobanutse neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Ndagira ngo rero tunave muri Sud Kivu uko nguko, ahubwo tugaruke muri Kivu ya ruguru, tubabwire naho uko byifashe, uko urugamba ruhagaze. Bimeze bite muri Sake, bimeze bite hano mu kirunga cya Nyiragongo, ko naho harimo amakuru akomeye cyane. Ahangaha mu kirunga cya Nyiragongo, nyuma yuko ku munsi w'ejo hagaragaye gisa n'umutingito, biza kurangira ari kopora rikomeye cyane ry'abasirikare ba FDLR bari bagerageje gutungura kuri M23, ariko n'ubundi barasa imbogo, barashubusa kuko M23 yari yamaze kugira gute kuva muri ako gace bagize gute batayemo icyo kibombe, birangira rero ntawe gihitanye. Amwe mu makuru akomeye cyane avuga ko kandi M23 ubwo yari iri hano muri Nyiragongo, aribwo humvikanya amasasu mu kirungamo hejuru, humvikana amasasu araswa. Hanyuma rero bahita bazamuka bagiye kureba, basanga ni aduyi wa FDL n'ubundi warukibarizwa muri biriya bice. Gusa hari amakuru y'ubwino bankomeje kugenda nkurura yo mwibanga rikomeye cyane, avuga ko Ezra FDL ngo zirenga 210, kandi atari bo bonyine gusa, bari hamwe n'iki gisirikare cya Wagner Group
bano basirikare bari baraje gufata umujyi wa Goma ndetse no kuwurinda, bakaba rero batarababashije kuwurinda, bamwe bagataha abandi bagasigara, tena nabo muri Blackwater bivuga ko bagihari kubera ko babuze inzira yo kunyuriramo ngo bagire gute ngo bahunge. Amakuru akomeye cyane avuga ko rero M23 yazamutse yo kuva ubwo kugeza ubu nta sasu rirumvikana hari muri kira kirunga, abasirikare bagiye ntibaragaruka. Ubwo rero dukomeje kugenda tubikurikirana neza cyane gatanu ku kagenzi kako, igihe baza kugarukira turaza kumenya amakuru niba haba hari icyo bakoze kidasanzwe, hanyuma nikiba gihari turababwira. Ubwo kandi mwitegure andi makuru aza kuba ageze gute akomeye. Hanyuma twihuta cyane tugiye muri za Masisi naho tubabwire uko byifashe muri axe za Buabo, tubabwire naho uko urugamba ruhagaze. Aho rero hano muri Bwito n'ubundi hano muri axe n'ubundi ya Buabo hakomeje kugenda naho humvikanamo urusasu, aho bita Muja ndetse naho bita Nyirangango. Ahangaha rero hose hari kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. Gusa tubibutse ko ibice byose bifitwe n'umutwe wa 23. Ikiba kiri kuba rero ni za Wazalendo zizo zaragiye zihisha mu mazu, hanyuma zigasubira inyuma zigatenguha M23 bagatangira kugira gute kubarasaho. Ibi rero nubwo byabaye ntago byatumye mu 23 icika intege mu bijyanye no kuba bagira gute bashakisha ikijyanye n'umutekano mu bice byose bagiye bigarurira. Bakomeje gukora icyo nakita ko ari nk'amasuku cyangwa se umukwabo n'undi ugamije guhiga Wazalendo ndetse n'igisa nacyo. Hanyuma rero ngira ngo biri kumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako, aho ni muri Masisi by'imwihariko muri zo axe n'undi nari maze kubabwira. Tukomeza amakuru yacu tuyagerane hano muri Nyabyondo. Muri Nyabyondo akanako na kandi gace gakomeye cyane kabarizwa kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho no mutwe wa 23 uhanganyemo n'abano barwanyi b'uyu mugabo witwa Janvier Karayiri Buyingo, akaba umuyobozi mukuru wa APCRS. Uyu nguyu rero yarafite igisirikare gikomeye cyane cyanayoboraga iyi teritwari ya Masisi, igisirikare cya Wazalendo. Ariko iki gisirikare rero cyose ntacyo cyamumariye bitewe nuko M23 yaraje umunsi umwe gusa ananirwa kugira gute kurinda ibice byose yagize gute yagiye yigarurira, birangira M23 imuvanye muri Masisi imukubita ruhenu, avazangu nandi yagiye atandukanye, ahungira muri Warikare, muri Pinga, mu gace ka Rusamambo, akomereza agenda muri Pinga aho yagiye asanga no mugenzi we Gidoshimira, akaba mubitse yaramukubise umufuka akamubwira ati wowe boro yanjye kabisa aho rukomeye uzantabara. Ngira ngo rero biri kumvikana dore ko uyu mugabo ngo no kurasa ari umuhatari, ngo ashobora kwirasira abasirikare 100 we wenyine kandi atararaswa. Sinzi ngakoresha iye tekanike cyangwa akoresha ibiki, gusa igihari ni icyo ngicyo nzi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma nihuse cyane babwire ko tuvuye maho muri Masisi tukava naho muri Ping tukagaruka gatoya mu gace M23 iri kubarizwamo. Amwe mu makuru akomeye cyane, breaking news, amakuru ari kungeraho aravuga ko M23 mu bitero bikomeye cyane yagabweho, abigabwaho n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa hano muri Pinga. Amakuru angera avuga ko FRDC yazanye na special force n'umundi cyangwa se abakomando hibu n'ubundi, dore ko ari nako bitwa, ngo baze gutsisura M23 ariko biranga M23 n'ubundi biranga ibabera ibamba iguma mu bice byayo byose yari yarageze gute yari yarigaruye. So ngira ngo rero bikugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Andi makuru akomeye cyane avuga ko kandi ibitero nubwo byabaye byatumye M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane, ndetse mu gihe yanasabwaga ubufasha n'abaturage batuye hano muri izi access zigiye zitandukanye n'undi zano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano muri teritwari ya Warikare, aho batabazaga rero bababwira ati murasabwa kuza mukadutabara vuba bitarenze ejo, mugakuramo coalition bitewe nuko natwe ubwacu tugize gute turababaye. Ahangaha rero ni muri groupement ni muri groupement ya Mapoyo. Ahangaha rero bikaba byagiye bigenda biba bibi cyane. Ahangaha rero M23 bivugwa yuko ishobora kuza no kwerekezayo vuba cyane.
sasa ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Umugabo bita Shabani Ndobo, uyu mugabo yarashwe ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba, araswa n'uwo bita Rokowa Ezekiel. Uyu ni umuzarendo ukomeye cyane ubarizwa muri teritwari ya Walikale. Uku kwicana rero gukomeje kugenda gufata indi ntera. Ibi ngibi rero nyaboneka ndabona ntazi ibyari byo, reka nze gukomeza kugenda mikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako. Izi breaking news z'imfu ahanini sinjya nkunda kugenda nzikoraho. Amakuru avuga ko kandi ahangaha muri Kabare ahangaha ni muri teritwari n'ubundi ahangaha ni muri bino bice n'ubundi bya za Katana. Ubu none breaking news hongeye atangiye urugamba. Idore ngiyi ni breaking news ngezeho none ahangaha. Umuvandimwe asanyohereza arambwira ati none muri Kabare urugamba turarutangiye kabisa. Ya urumva ko rero ntago ibintu bigize gute, ntago byoroshye habe na gatoya. Andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa hano muri teritwari ya Walikale, na amakuru avuga ko iyi teritwari yamaze kubizengurukwa n'igisirikare cya M23. Sasa rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma kandi aya makuru ndimo ngenda nanayasoza kabisa, mbabwire ko ahangaha ni muri teritwari n'ubundi ya Rubero. Teritwari ya Rubero, teritwari itagikunda kuberamo imirwano uko yiboneye cyangwa uko yishakiye bitewe n'abasirikare ba M23 bariyo. Amakuru ari kungera aravuga ko aba basirikare bakoze agashya n'ubundi ko gutungura n'ubundi bano barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Sasa ngira ngo birumvikana ko ibintu biba bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. Bivuga ko agace kitwa Kasuo ndetse n'akandi kitwa Kageri biri hano hafi na Kipese. Ahangaha M23 ku munsi w'ejo yakubitiwe mu gace kitwa Kageri, irakamburwa ndetse iva no mu kandi gace kitwa Kasuo. Kuri ubu rero M23 kubarizwa ahitwa Kipese. Intwaro za muzinga kandi ziri gukoreshwa cyangwa se zazanywe n'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta FARDC. Bazanye ibikoresho bya muzinga n'ubundi muri teritwari aho bizakoreshwa mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. So ngira ngo biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko M23 bayifatiye imyanzuro ikakaye. So rero reka mbashimire, njye nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Ipaya News. Ukore subscribe, ukande kuri ukore comment, kandi no kuri like kugira ngo tazajya ucikwa n'amakuru nk'ayanga tuba tukomeje kugenda tukugezaho. Gusa mbere yuko wenda nyasoza kambanze ngubwire ko umugabo itachi Coach Tambwe yafunguwe, hategerejwe bagenzi be barimo na ba Costa Mutamba. Byose rero biraza kwa bikubiye mu makuru nibuze kwa bagezaho ku masaha y'umugoroba, ubwo nza kuba ndi kumwe na Neriso. Sawa rero dusubire mu makuru yacu ataha. Bye bye.